Muri Venezuela tujye mu Bushinwa kandi tugarure Jeffrey Mutagoma utubwira ukuntu virusi ya corona bavugaga ko yagabanutse yongeye kubura umutwe mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Inama ishinzwe ubuzima mu Bushinwa yatangaje ko umubare w'abantu bashya banduye indwara ya Covid19 wongeye kuzamuka mu ntara nyinshi z'icyo gihugu, isaba abaturage kongera guhagurukira kwirinda. Umuvugizi w'inama y'igihugu ishinzwe ubuzima mu Bushinwa Mi Feng yatangaje kuri uyu wa mbere ko hagaragaye abantu 17 bashya banduye. Yavuze ko 7 muri bo banduriye hanze y'Ubushinwa, naho 5 bakaba baranduriye mu mujyi wa Wuhan aho icyo kiza cyahereye. Uwo mujyi wari uherutse kudohora amwe mu mabwiriza yo kuguma mu rugo yari yarashyiriweho kwirinda icyo kiza. Abandi bantu 5 banduye bagaragaye mu ntara zo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba, harimo n'iya Jilin, aho ubutegetsi bwahagaritse gari ya moshi zinjira n'izisohoka mu gihugu hamaze kumenyekana ibyabo banduye. Televiziyo ya leta y'Ubushinwa yavuze ko itsinda ry'abahanga mu by'ubuvuzi ryatumweyo kureba iby'icyo kibazo. Mu Bushinwa rero bo virusi ya corona irimo kugarura umutwe, naho mu Bufaransa leta yatangiye kudohora ubuzima mu nzego zimwe na zimwe, n'ubwo iyi virusi itararanduka neza muri iki gihugu.